Sada idemo ono probno brojenje, odnosno glasovanje. Znači, pobjednički glas, odnosno pobjednička maska bit će ona maska koja će dobiti najveći broj glasova od vas tu publike. Evo, idemo. Biramo na taj način, dizanjem ruku. Svako može birati jednu masku, a može birati dvije, tri, odnosno može sve, a ne mora nikoga. Idemo da vidimo probno glasanje. Ko je za Zdenku, neka digne ruku. Idemo, ko je za Zdenku? Dobro, stanimo sada. Sada, imamo ovdje brojače. Dobro. Damir, jesmo prebrojili koliko je? 7. Djeko. 2. Ivo. 5. Rade. Reci glasno. Čujem. 3. Dobro, evo, to je bilo probno glasovanje probno, znači koje ne dolazi u konkurenciju. Idemo sada konkurencija, prva maska. Znači biramo pojedinačnu masku, znači to je jedna maska, to je jedno biranje i drugo biranje je grupno biranje gdje mogu biti najmanje dvije maske, dvije ili više maske. Znači pojedinačno i grupno. Idemo. Prva maska, mimohod. Zdravo. To je broj 1. Samo jedan i to je samo broj 1. Dobro. Ajmo sad na primjer, broj 2, solo. Idemo, solo 3. Idemo, broj 4. Nema. Idemo broj 5. Idemo broj 6. Ko je 6? Broj 6. Nema. 7. Idemo broj 8. Idemo 9. Idemo broj 10. Idemo broj 11. Učete cure. Imamo broj 12. To je to. Dobro, sada fino, odlično.